Hallelujah. Abafishane bazalwane mhlale phansi ngicela siyezwini kaNkulunkulu amakhosi okuqala chapter 21 siqala ukufunda le verse 1 sesinayo Siyafunda bazalwane. 1 Kings chapter 21 verse 1. Wathi emva kwalezo zinto uNabhothi waseJisrayeli wayenesivini esasiseJisrayeli eceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi. ake sisho sonke sithi eceleni kwendlu yenkosi. Eceleni kwendlu yenkosi. Where? Inkosi yaseSamariya. U-Ahabi wakhuluma kuNabhothi wathi, ngiphe isivini sakho ukuba sibe yisivande sami semifino, ngokuba siseduze nendlu yami. Ngikunike isivini esihle kunaso esikhundleni saso. Kepha uma kukuhle emehlweni akho, ngiyakunika isiliva libe yintengo yaso. Verse 3. Wayesethi uNabhothi ku-Ahabi, makube kude nami ngenxa kaJehova ukuba ngikunike ifa lawo baba. ake sisho sonke sithi makube kude nami ngenxa kaJehova. Ufunda usho futhi ukuthi akube kude nami ngenxa kaJehova. Abafishane bazalwane bese ngihlala phansi nje egameni likaJesu sekukuningi okukhulunyiwe selokhu kuqaliwe kuyakushunyayelwa kuyakhulunywa kuyafundiswa kwabashabalala bayithinta le ndaba izolo ngifisa siyibuke namhlanje encwadini yamakhosi okuqala chapter 21 la siqale khona ukufunda kuverse 1 inkosi yaka-Israyeli le okukhulunywa ngayo la u-Ahabi inkosi yayibusa ngaleso sikhathi kuthiwa-ke inkosi u-Ahabi mawuzoyilanda umlando wayo inkosi eyayingeyinhle neze phambi kaNkulunkulu inkosi okuyiyona eyavumela abaprofeti bakaBhali ukuthi bangene bamise ama-altari benze indawo eziphakemeyo benze zonke izinto ezazenzeka ezazimcanula uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli u-Ahabi ngelinye ilanga ufika kule ndawo yakhe lithi iBhayibheli kwakukhona umuntu okwakuthiwa uNabhothi wayenesivini eceleni kwenkosi u-Ahabi eceleni kwendlu yenkosi. Nawufisa siyibuke isivini sikaNabhothi siseceleni kwendlu yenkosi. Nami-ke angazi ukuthi yenziwa yini lento yokuthi noma ngathiwa usuyakholwa ususindisiwe kodwa izinto ezimbi nezilingo zingasuswe eduze kwakho. Kodwa sengiyibonile lento yokuthi noma ukholwa uyabeka eceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi. Sengiyibonile lento yokuthi ukukholwa akuzenzi izilingo zivalelwe. Ukukholwa akuzenzi izilingo zidediselwe kude nawe. Kodwa uNabhothi umuntu olungile utholakala isivini sakhe siseduze kwendlu yenkosi ngoba iyilingo uNkulunkulu akenzanga ukuthi
uNabhothi indawo insimi eyayiseduze kwendlu ka-Ahabi. Lithi iBhayibheli u-Ahabi ngelinye ilanga uya kuNabhothi ukhuluma naye, uthi ngidayisele isivini sakho. Uthi u-Ahabi nginike isivini sakho ngisenze sibe isivande semfino mina. Uthi u-Ahabi ngidayisele isivini sakho noma ngabe ufuna imali ngizokunika. Cela siwuphinde uverse 2. Verse 2. U-Ahabi wakhuluma kuNabhothi wathi, ngiphe isivini sakho ukuba sibe isivande semifino, ngokuba siseduze nendlu yami. Ngikunike isivini esihle kunaso esikhundleni saso. Kepha uma kukuhle emehlweni akho, ngiyakunika isiliva libe yintengo yaso. Ngicela ube ungivulela uJeremiah chapter 2 sifunde khona uverse number 21. Ngifisa sibuke lento yesivini nesivande. Into yesivini nesivande uthi u-Ahabi la asenze i-exchange mina nawe Nabhothi. Nginike lesi sivini sakho mina ngizosenza sibe isivande sami semfino. Jeremiah chapter 2 verse 21. Jeremiah chapter 2 verse 21. Mina ngakutshala ungumvini omuhle, imbewu elungileyo yodwa. Pho uphenduke kanjani waba yigatsha elonakeleyo kimi, elomvini wabezizwe na. Hallelujah. Jesus. Ukhuluma lamagama noJeremiah uthi ngikutshala ungumvini omuhle, ukhuluma noIsrayeli. Uthi pho uphenduke kanjani wayigatsha elonakeleyo. Ngifisa sibuke lento ukuthi uthi u-Ahabi kuNabhothi
isidalo malenga ngo4 igiphe basho ukuthi gaga bese ngisho ngithi akusiye yakhe akawazi ukuthi laba shots akule moto abiza malini mhla kuthiwa shots aphelelwe ithatha yonika umlungu amshikisela amnikele mhla kuthiwa amathaya dinga ukushintshwa uyayithatha yoyibeka lapha enkampanini mnikele ithi lento isho ukuthi lo muntu akayazi ivalue liyeka gama ngayo uyazi ivalue yokholwa uyobuka emhlabeni uthi phoyini engasafumanisa uyathanda likaNkulunkulu thina kufa thina phakama thina kuthula thina kulamba thina kuphele asakukho lutho okusafumanisa thando likaNkulunkulu uyazi ivalue yesalvation uyenza uyibambe kahle lento yokholwa athi omunye beyihlabelela athi alithanda ukuhlala lapho kunenkani khona athi noma abanye bengahlala kodwa mina ngikhetha phezulu ithi lento isho ukuthi ngiyayazi izinto ey'tholakala phezulu ithi lento ithi ngiyakwazi ukuphepha kwaphezulu My God. ekuyidifeni lwe-salvation uma ungakwazi amandla ayo Jesus. lokholwa uNkulunkulu esinika yona idinga abantu abazoyidifenda uNkulunkulu akadinga abantu abazomshumayela kakhulu uNkulunkulu akadinga abantu abazomabhula ngendlela ezihlukile uNkulunkulu akadinga abantu abazoprofetha iprofetha ephambili kodwa uNkulunkulu naku-2020 siwuvala udinga abantu abazombela uNkulunkulu batholile abapostoli nabaprofetha abavangeli nodokotha nayo yonke into kodwa iSouth Africa ishona ngabantu abakwazi ukummela uNkulunkulu Hallelujah. Hallelujah. uyamela uNkulunkulu Hawu Jesu. ngizosho njalo ebusuku sengithandaza ngizothi uyamela uNkulunkulu umele izinto zikhona umele izimo ifika kodwa usho njengona bheka ukuthi makube kude nami sengisa ngefa lawo baba Hallelujah. Hawu Jesu. Defense calls. Sela sifunde uverse number 7 verse 7 Makhosi okuqala chapter 21 verse 7 Verse 7. Wayesathi kuye u-Isabheli umkakhe, manje uwe ophethe umbuso wama-Israyeli na, vuka udle, inhliziyo yakho ithokoze. Mina ngiyakunika isivini sikaNabhothi waseJezreeli. lo Isabel ke mawufunda ngaye mawuzofunda esingizini uyena lo kusuke ekhulunywa ngaye bakuthiwa uJezebel Jesus. uJezebel waphila emhlabeni ngendlela ukuthi adlule kubeni uJezebel umuntu kodwa kwaze kwasala ispirit sakhe Jesus. spirit of Jezebel Yes. bona ngani uJezebel wafa kudala ukhulumile okusabalala izolo ngendlela afa ngayo uJezebel kodwa encwadini yesambulo emva kweminyaka eminingi eyadlula uthi uNkulunkulu mekhuluma nebandla uthi uvumelile owesifazane uJezebel ukuba aprofethe abe phambi kwebandla lami ukuthi uJezebel wadlula ekubeni umuntu kodwa kwaba khona ispirit sikaJezebel ispirit sikaJezebel ispirit leso senza kuma abaprofethi bakaBhali endaweni engcwele baprofethi ispirit sikaJezebel isona leso sikhuluma kuverse 7 esikhuluma lo-Ahabi sikubonisa indlela yokwazi ukuthola isivini sikaNabhothi Jesus. verse 8 Verse 8. Wayeseloba izincwadi egameni likaHabi, wazinyamathelisa ngophawu lwakhe, wazithuma izincwadi kumalunga nakwabakhulu ababesemzini wakhe, abakhe kanye noNabhothi. Waloba ezincwadini ukuthi, memezelani ukuzila ukudla, nibe uNabhothi emqoka kubantu. haleluya ifisa